Angafni Oromo Boranni Belan Umajira. Mangisti. Machal jetta. Umani Belan ume. Umani kum Belan ume yor ume. Boda inyum bulchita. Umani umera tanan mangisti tauni sinjiru bar. Machal jetta mangisti. Namonni mod ageti qabdan. Artistonni Kenya. Hundumti Kenya. Namonni ageti qabdan. Maaf sagalen taanu mata kanaaf. Umani guyyuma guyyaan Belan umajira bar. Hundumti Kenya ana dabalate artistonni Kenya namonni dhageetti qabdan OBN OBS miidiyaan Oromoo hundi ummata kanaaf sagalee haatan akkaataatti wal argine walitti mari'anne ummata keenyaaf qaqqabuu dandeenyuti haa mari'annu ani eessattis akkamittis ta'e ummata ko bira dhaabbadhuuf qophii iddoo barbaadanitti nawaama maaliif Bujumburaan ta'in ni dhufa ummata ko bira dhaabbadha Boorana beelarraa haa olchinu ውሃ ሲጠየቅ ወተት የሚያጠጣው የቦረና ህዝብ በጥማትና በረሃብ እንደ ቅጠል እየረገፈ ነው እየሞቱ ነው ያሉት ትኩረት ለቦረና ህዝብ ለሚመለከተው የመንግስት አካልና ለክልሉ መስተዳድር ይህን ቪዲዮ አድርሱልኝ ወር አምቦ ገለም ቁፋኒ ገርጋር ሰቦዳኒ ትራኒ ወር አምቦ ገለም ጉዳስ ናጌቱ ወር ገርጋር ሰቦቻ ጅርተን ሩፋኒስ አከ መጋላቲስ አከ ሞቱማት ቁፍታኒ ወር ገርጋር ሰቦቻ ጅርተን ገለቶ ማሰኒ ጀና ጀቹ Hori gara biliyeena 36 yadumate jechuudha. Horiin tokko illee jiru jechuudha. Booranni kadhataa miti boorana keessatti dhadhaan jira aannan jira boorana jechuun bakka madda maaliif isin jedhu dhadhaa fi aannanii kanatti tolee miti yookaan gammadee miti ilmaan Oromoo asitti garuu beelaan bakka garaagaraatti otoo deemanuu daa'imman isaanii jalaa du'uun daa'imman isaanii amma gara nama biraatti kennanitti kana jechuun baay'ee ulfaata. Mee maatiin keessan yeroo dhala ofii isaanii dhalanii nama biraatti kennan maaltu sanitti dhaga'amu? Akka nama tokkotti akka nama dhuunfaa tokkotti ilaala. Aromaa gochuu fi baadhu biyya sagalee ta'uufiin danda'a jedheetiin gadi ba'ee ofirraa dubbachuu jira. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti kufaatiin isaanii, dheemuun isaanii, beelli isaanii hundumtuu qoraatti ta'ee isinitti haa dhaga'amu. Bakka jirtanitti jechuudha. Maaliif isaan dhiiga keenya, isaan tokkoffaa hangafa keenya Oromoo jechuun adoonno sa'aatii kanatti wal bukkee dhaabbachuu qabdan Oromoo. Omaan qabu agin danda'a ofirraa dubbachuu danda'a uummata biyyarraa dubbachuu danda'a. Kanaaf dhukkubni lammii keessanii dhukkubni haadha keessanii haadha simbaatti haadha simdeesse Oromiyaan kan hin qabdu saniif walii birmadha ilmaan Oromoo iyya walii dabarsa. ይሄንን እና ሌሎች ፎቶዎችን ስታዩ ምን ተሰማችሁ? ይሁት ይሄንንም ይሁት ይሄም እዛው ነው ይሄ ሁሉ ያሳዩአችሁ ፎቶ ቦረና ውስጥ የተፈጠረው ድርቅ ነው ቦረና ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ላይ ከሚኖሩ ከ867000 ነዋሪዎች ውስጥ 604000 አካባቢ የሚደርሱት ነዋሪዎች እርዳታ ያስፈልጋቸዋል እነሱም ውስጥ 263000 አካባቢዎቹ አስቸኳይ እርዳታ ነው የሚያስፈልጋቸው በድርቁ ምክንያት ከ871000 በላይ ሰዎች ከቤታቸው ተፈናቅለው በ21 መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ይገኛሉ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ለአንድ አባወራ 15 ኪሎ ግራም እህል ብቻ ነው የሚሰጠው በአንድ አባወራ ስር ደግሞ ከ8 እስከ 10 ድረስ ቤተሰብ አለ አንድ አባወራ ይሄንኑ 15 ኪሎ ግራም ለማግኘት አንድ ወር መጠበቅ አለበት እዚህ ድርቅ ምክንያት ብቻ በዞን ውስጥ ከ3 ሚሊዮን በላይ እንስሳዎች ሞተዋል እዚህም ከሞቱት ውስጥ 85% አካባቢ የሚሆኑት የቀንድ ከብቶች ናቸው በዋነኝነት ደግሞ እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ ህዝብ እየተራበ ነው እየተቸገረ ነው የሚበላው የሚጠጣው ያጣ ነው ስለዚህ የሚመለከተው አካል ማድረግ ያለበትን እንዲያደርግ እኛም ደግሞ አንድ ላይ በመሆን በመተባበር ለቦረና አንድ ነገር እናድርግ ለቦረና እንድረስ ዶላር ነው Man keessa nafratanii deemtan yaa'u. Nafratanii deemtan. Eessa sanii galchinaare mana. ኢትዮጵያ ላይ በዚህ ሰዓት ቦረና ዞን ላይ ከፍተኛ የሆነ ድርቅ ተነስቷል የቦረና ዞን አስተዳዳሪ በዚህ ሰዓት 800000 የሚሆኑ ዜጎች አስቸኳይ የሆነ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተናግሯል የእርዳታ ድርጅቶች 22.6 ሚሊዮን የሚሆኑ ህዝብ እርዳታ እንደሚያስፈልገውና 11.6 ሚሊዮን የሚሆነው ከፍተኛ የሆነ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ሲናገሩ ነበር እባካችሁን አቅም ያላችሁ ሰዎች አስተባበሩና ወደዛ አካባቢ እርዳታ እንዲደርስ አድርጉ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ቢያንስ ማስተባበር ማችሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ሼር በማድረግ ለብዙ ሰዎች እንዲደርሱ አድርጉ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ሁላችንም ተረባርበን ለተቸገሩትና ለተራቡት ዜጎቻችን እንድረስላለው አመሰግናለሁ ይሄን ቪዲዮ ስሰራ ለሁለተኛ ጊዜ ነው እባካችሁ የቦረና ህዝብ በረሃብ እያለቀ ነው እንስሳቱ በረሃብ እያለቀ ነው ተገቢውን የሚዲያ ሽፋን እያገኘ አይደለም እኛ በቲክቶክ የቻልነውን ነገር እናድርግ ተገቢውን የሚዲያ ሽፋን እንዲሰጠውና ለህዝቡ ደግሞ አፋጣኝ እርዳታ እንዲደረግ እባካችሁ እኛ የበኩላችንን እንወጣ ይሄን ቪዲዮ ይመለከታል ብላችሁ ለምታስቡት ለመንግስት ባለስልጣን
ለሚዲያ ተቋማቶች ሼር አድርጉት እባካችሁ። You know, this government should know what these 3 years have been years of suffering for Borna pastoralists. We have to remember. We have to give attention for Borna people. A lot of livestock are dying. You know that livestock is the source of wealth and pride as well for Borna pastoralists. A lot of people are dying. So the government of Ethiopia should give attention for Borna people. The most critical issue is that with an increase in the length of drought in the coming season, more livestock are expected to die. There is food security and malnutrition. There is depletion of water. There is internal displaced people in Borna. So the government of Ethiopia and Ethiopian should have to give attention for Borna people who lives in Ethiopia. Ato cholle. Yo. Ultini sannaga. Naga. Urini sannaga. Naga. Agenni badada. Badada hesan badada. Yoya. Ilmo esaden. Garara yero khana wana ada goro toko gar liban kan demuje. Olseni ananduk. Shubeda imanawe. Agele gadibuna. Agaya walibuna. Finne marta chalan tola kunos birrendote sirbite be jolle shubeda imanawe